Kiriro kiria kiragomeire murimi wa majani bururi-ini kirakoretwo giakinya muthia thutha wa thirikari kuhitukira ministry ya urimi kwamba mawatho meru maria maratanyitwo kurehe mogaruruku sekta-ini ya macani. Indi uteti ni uroneka gukorwo ukiingirio sekta-ini ya macani kuona arimi maretereire marihi ma ciringi 10 hari mini bonus. Indi KTDA irariha arimi muthenya wa ira na ciringi 6. Tumigunda turia turi gukuria gwitu ni tumigunda tunini muno, na kuoguo ni kuga ati macani mangiimwo bei ni ta kuga ni woraga murimi ari muoyo tondu macani ni mau nikio mumea uria wa bata muno. Undu uyu kiraraka arimi na njira nene guku makihoya gutaririo uria marihi maya marakinyanirio magikwa kuri na mundu urenda guthakira murimi karata. Aria marona twagio ni kurihwo ciringi 10 matwire mathagu maria marekite, na waria marona tutiagio ni kurihwo mbeca icio no matwire mathagu maria marekire nigetha ithuothe mathagu macio tumacoka nigetha tumenye murimi nake wikiro mathagu make atia. Maugite wakorwo ni KTDA ina mahitia merwo guku makiuria ateti matige kuhingisha murimi wa macani. Ateti maikare kando, itho urenda giti kia president, itho urenda MCA, itho urenda governor, uikare kando wetere murimi ateterwo ni uria wa muthurire, no ti kuingiria siasa thiini wa macani nigetha murimi amenye no akoria kiuria kwa hitana. Muthia magacokeria President Uhuru ngatho kumana na mogaruruku meru. Wakiigwa kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyako horo kuma metumi ndigi maguru. Ritwa riakwa ni Sarah Wambui wa Mwangi.